Andan keyinki mesele bu İslam şariatı adamın ömrün saktoo maksatında adamga özün öz öldürүүгө dagı tıyıu salıp bunu dagı çoğun aram kılıp bergen. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de Nisa surösünün 29-30 ayetinde aytat: "Ve la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima ve men yef'al zalika udwanan ve zulman fasawfa nuslihi nara ve kana zalika alallahi yesira." Aytat, özüңөрдү özüңөр öldürüp albatta Allah Taala sizlerge ırayımdı. Kimde kim çekten çıkıp düşmanlık menen zulümdük kılıp özünü öldürüp turgan bolsa, anda biz al adam tozokko düşüröbüz. Allah Taala bul nerse oңой дейт. Azır koçuda özünü öldürüp algan, boyunda özünü öz asıp algan, boyun taştap jibерген бийик үйлөрдөн жаштарыбыз мода кылып, ошентсе проблеманын бардыгы чечилип калгандай көрөт да. Шындыгында бул маселе туура эмес, урматтуу бир тууганым. Аны менен сен özün tozokko düşürөсүң. Ошондуктан кыз менен сүйлөшпөй койдум, же сүйлөшүп койдум элем, ал башка бирөө менен сүйлөшүп кетти, же атам мага телефон алып бербей койду, же вечерге жибербей койду, же андай кылбай койду, биздин жаштарыбыз, балдарыбыз, кыздарыбыз келесоолук кылып таарынып барып өзүн өлтүрүп алгандагысы бул деген проблема чечилбейт, балким булар тозокко өзүн кириптер кылган болуп эсептелет. Көрдүңүзбү тууганым? Менин жаным өзүмдүк, өзүмдү өзүм билем, өтөгүмү төргүлем деп эмес, балким өзүңдүн жаның аманат, өзүңдүн жаныңды өлтүргөн болсоң, өзүңдү өзүң өлтүрө турган болсоң, кыяматта бирөөнү өлтүргөндө эле чоң күнөөкөр боло тургандыгы айтылып тура, урматтуу бир тууганым. Бул шариатта айтылган аят. Ал эмес башка бир хадисте Азирети мисалы үчүн арбаа, төртөө риваят кылган хадисте Абу Хурайра айтат: кимде ким тоодон ташта өзүн өлтүрсө, кыяматка барганда ошол тоодон таштаганда кайра таштай берет, өлтүрүп кыйналып таштай берет. Ошентип кыяматта бул азап болот дейт. Кимде ким уу ичип өзүн өлтүрө турган болсо, ошол кыяматка тозоктун отунда утур кайра уу ичип өзүн кыйнап, ушинтип тозокто күйүп отура берет. Кимде ким курсагына темир менен сайып өлтүрө турган болсо, бычак менен, ошол кыяматта тозоктун отунда кайра сайып, жарасы бүтөлүп, кайра сайып, кайра бүтөлүп, ушинтип кыйнала берет, урматтуу бир тууганым. Кимдир бирөө боюн асып, өзүн асып өлтүрө турган болсо, кайра асып өлтүрө берилет туурасында да маселе мына ушул хадиске, урматтуу бир тууганым, туура келет. Демек, урматтуу бир тууганым, өзүн өзү өлтүрүп алуу шарият боюнча эң чоң арам иштин катарына кошулат. Ошондой эле İslam şariatı adamın ömrün saktap kalуу maksatında adamga özüne özü ölüm tilegende da tıyıu salgın. Kebir adamda uşundan göre ölüp kalsam degen sözdür var da mına uşun nese takır tuğra emez. Hazreti Abbas ibn Abdülmuttalib Peygamberimiz Aleyhisselam avası oğuda aytalam tezirek ölüyünkü dep ölüm tilegende Peygamberimiz ayttı da ey avam dedi. Emne üçün ölüm tile istedi. Eğer de sizin yaşoğunuz jakşılığa tolgon bolsa, ömrünüz uzun bolsa, siz dagı jakşılık işti kılasız, demek soğuklarınız köp bolot. Eğer de sizin ömrünüz yaman bolsa, işiniz yaşoğunuzda mınday bir soğuk iş kılgan emes bolsanız, ömrünüz uzun bolsa, balkim tova kılıp jakşı iş kılıp, balkim siz beyişke barıp kalar, ıhtimalınız var. Şonduktan urmatlı bir tuğanım ölümdü tülevenizle. Demek ölümdü tüle ölüp kalayın degen söz şariat boyunca urmatlı bir tuğanım tıyıu salgın mesele. Demek adamdı öldürüyor emez, balkim ölümdü tileönün özü, öldürünü tileönün özü dağı şariat boyunca aram esepteyse kantip bizim dinimiz başka bir adamdı öldürgenge ruhsat bersin degen mani gelip çıkar.